Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze-ke zingakuphuthi-ke le ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje sike siphume isimemezelo-ke laphana-ke i-M_K yazisa-ke abantu-ke kuzokwenzeka-ke laphana-ke kusasa-ke namhlanje-ke njengoba sobe ngisazi ukuthi-ke i-ANC nayo izohambisa-ke laphana-ke uZuma-ke ukuyomqondisa-ke igwegwe-ke. Sebekhona-ke isimemezelo-ke esisho ukuthi-ke sekuhlehlile-ke lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomlisa-ke echaza-ke okuningi-ke laphana-ke ebeka umbono wakhe. Mina sengicela lapha masuzwile-ke le video lena ngene ama-comment section for usho umbono wakho-ke nawe ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hhayi, siyazizwa indaba nasi-ke statement ingane zakwethu ma-M_K amahle. Indaba zithi siyazi ukuthi uMsholozi ngoLwesithathu bekumele eyovela laphaya eLuthuli House, bekumele eyovela ngoLwesithathu. So batatazela bafa laba gogo, batatazela bafa, basaba ngisho ukumbheka, besaba ukumbheka nje benjalo, basaba nanokuthi igoli phela uLuthuli House iyovese iphenduke ibe isigodlo se-M_K, kuyovese kube sihlaza igoli lonke. Bathukile-ke. So into abagcine beyenzile, bagcine bethi ayi ngeke i-visual ngathi izoba right, le ndoda le namakhanda amabili ngeke sikhona ukubhekana nayo. Bayisaba bathi ngeke sikhona thina ukubhekana nendoda yamakhanda amabili. Into ezokwenzeka-ke kuzokwenzeka yona leyo visual yabo le abayifunayo. So umuntu ozorepresent umongameli wethu-ke comrade ubaba uThoni Yengeni, yena-ke ozomrepresenta ingane zakwethu, ngoba phela lamavaka hhayi ukuthi ayatatazela nkulunkulu wami, awatatazeli kanje ukuthi kazi hayithi kuyobanjani mina angikwazi, basaba ngisho ukumbheka. So bathi cha ngeke, kungcono sisebenzise iy'nkundla zokuxhumana uma sithetha leli cala. So uMsholozi ngeke aze alibeke nanokulibeka-ke kuleyo ndawo leyo, ngeke alibeke. Sekonakele kanjalo-ke ama-comrade, siyazi ukuthi besophuma ngomningi, igoli besolipenda libe lihlaza lonke. Lelithuli House le bewobona ngoba sekusuka i-M_K ukuthi hawu kanti bengasekhona eNkandla bekuselithuli House. Siyazizwa indaba kuthiwa batatazeli umhlola. So manje babuka, abanye bagcina beze beqamba amanga bethi hayi thina senzele ezokuphepha. Ikubo lapho i-M_K yake yasusa khona udlame. M_K akazizwe ususa udlame, akaze isuse edlame i-M_K, ezokuphepha yezani. Bayasaba, bayabona ukuthi ayidlali phela i-M_K, igoli lonke liyovese liphume liyothela lapha eLuthuli House. Hhayi, siyazizwa indaba zinjalo-ke kusho mina uMacekecele.